При участии компании «Мегафон». Ну что, Na ką, už pergalę? наша победа. Už mūsų pergalę. Но это мы еще посмотрим. Dėl to mes dar pažiūrėsim. Ты моего моха. Tu mano Mochovo nepažįsi. Ateik pas mane, Marusička. Greičio gatvės. Ну, если Jeigu Mochovas susimaus šį kartą, не видать, matys demobilizaciją kaip savo kiaušus. Pergalė. Draugė pulkininkė, jeigu tik būčiau žinojęs, kad čia jūs, realis, bus tau demobilizacija. Kietuoli varyk, bus demobilizacija. Broliuk. Pasiduodu. Sveikas. Atsargiau, kary. Čia tau ne BTR. Stiopa, kamufliažą padovanosi? Valstybė kamufliažą padovanos, aišku. Toyota Celica E846EM. Tuoj pat sustokit. Toyota 846. Tuojau pat sustokit. Sukite dešinėn. Toyota 846 traukitės į kelkraštį. Даже если есть повод, всегда с Energy повод только для позитива. Так, Taip. документы. Pateikite dokumentėlius. Пожалуйста. Prašau. Что вы творяете? Ką jūs kelyje išdarinėjate? Себя не Savęs negaila, žmonių taip pat. Родители. Tėvų negaila. Давайте без Apsieikime be lekcijų, gerai? Багажничек. Bagažinę atidarykite, prašau. Багажничек. Bagažinę atidarykit. Так, Taip. наглецы. Na, kiplėšos. Что это такое? Kas čia? Вам бы в кабинете? Jūs geriau kabinete Что, tupėtumėt. соскучились по постовой службе? Pasilgote darbo poste? А вы вообще O jūs знаете, apskritai кто žinote, мой kas mano tėvas? Ну, Na, Katerina. отец? Папочка, Tėtuk, работай. dirbk. Оригинальный способ. Originalus подглядывать būdas девушке pažiūrėti под merginai po sijonu. Tikrai. Зачем же Kam vilkti sijoną, jeigu nepatinka? Да. нам Taip, второй счастье. įžulumas antra laimė. Но не по вашу душу. Bet jums netinka. Алло, Alio, garažas. мне кто-нибудь здесь Man čia kas nors поможет padės ar или ne? нет? A, tai jūs turite problemų. Неприятно. Nemalonumų. Могу сварить. Galiu suvirinti. А вы варите. A, tai jūs ir virinti mokat. Пельмени, макароны. Koldūnus, makaronus, virtinukus. Там настроить надо. Ten suderinti reikia. Klausą turite?
Muzikaliai. Muzikinė. Taip, suderinsiu. Gėdos kaip Karuzo. Плюс 10 лошадиных сил. Plius 10 arklio galių. Да вы шутник. Pokštininkas. Научка? Savamokslis? Михалыч! Mikhailovičiau, Михалыч, мне тут подварить man virinti reikia. Сделаю без Tėti, вопросов. padarysiu be problemų. Пап, Tėti. Папа, он, Jis tėtis. а я пока. Aš kol kas ne. Не смотри на точку. Nežiūrėk į virinamą tašką. Košmarai sapnuosis. ты мне кошмар O be taško не košmarus matysiu kaip savo ausis? Norisi? дай. Ты, значит, Мишкин Vadinasi, tu Miškos brolis. Ir tėvo sūnus. брат. Тебя отец супер. Tavo tėvas super. Вы мне льстите. Jūs man padlaižiaujat. Я про отца. Aš apie tėvą. Ведь яблоко Juk от obuolys яблони nuo obels. недалеко Netoli отстанет. ten nurieda. Привет. Labas. Ну и как же Ir kuo vardu mūsų naujokas? Мохов. Mochovas. Степан. Stepanas. Славная династия. Garsi dinastija. Стас. Stasas. Katerina. Катерина. Сегодня придешь на... Ateisi šiandien į sezono atidarimą. Понятно. Aišku. И ты, если... Ir tu ateik, jeigu nori. Глушак готов. Duslintuvas baigtas. Цени звучок. Išbandyk. А музыкальное образование по классу? Да по Kelių klasių барабану. muzikinis išsilavinimas. 0. Я так и думала. Taip ir maniau. Ponios ir ponai, sveikinu jūs susirinkusius į naujo gatvių lenktynių sezono atidarimą. Kągi, užimkite vietas pagal įsigytus bilietus. Ir pradėsim. Вот так-то. Ночная гонка раскрывает карты. Taigi, karalienės atidaro sezoną. Паленых шин. Я фанат шума, танчик женских стонов. Своей скоростью ловлю кожу в салонах. Одним мгновением пролетает трассу. Побеждает, не сразу снимает газ. А я красавица, ментов не замечаю. Почти качает, вас не сиди ломаю. Черно-красный след от крови с маслом. А оппонент мой частый ДТП участник. Кто мне беречет, пылью дышит вечно. Плевать на все, ведь я несусь по встречной. Что бы ни случилось, мне с пути не сбиться. Пусть врагу приснится. Ночь никто не сможет мне вопрос, и пока ты босс, цель охоты. Увидим, кто же сильней. На леди идет корона, сияет все розовым. Таких как ты в порошок. Сегодня я с тобой поиграю, а после гонки ты услышишь. Katė, Стёпыч, респект твоему вкусу. но pagarba сейчас tavo наша skoniui, дочь bet dokeris jos А neįveikė. докер ваш где? O kur tas jūsų dokeris? Štai stovi. Na ką, ponai, netrypčiam. Prisimename įgūdžius ir lažinamės. Su šlamančiais reikia skirtis lengvai. Prieš mėnesį išsiskyrė. Dėl ko? Да я Aš nežinau ir niekas Кто не nežino. знает? Dokeris paskui 2 savaitės vaikščiojo įsiutęs. O paskui lyg ir apsiramino. Что-то незаметно. Nematyti. Подожди, Palauk, я aš tuoj. Слышь, поаккуратней. Ei, atsargiau. Proletarė, tu ką, aklas? Žinai, kiek šitie ratai kainuoja? А ты крупнее. Didesniais напиши, skaičiais а то užrašyk, не nes iš ten nematyti. А теперь O dabar matyti? Теперь видно. Dabar matyti. Tu karaunės. А чё ты бабками O ko tu собираешься? babkiam šlamini? O tau atrodo nėra ko šlaminti. Aš tau pagalais, vyručiai kojus. Это бабка. Čia mano brolis, vaikinai. Pasikarščiavo. Погорячи. Pasikarščiavo? Залив нырни. Tai į vandenį lyskit. Ну что ж, мы Kągi, новичков mes принимаем. naujokus priimam. Особенно с такими Ypač su tokiais родственными artimais ryšiais. Тачка твоя Kur где? tavo ratai? Нет у меня тачки. Neturiu aš ratų. Окей-доки. Gre, aš tau juos Я тебе parūpinsiu. предоставлю тачку. Карла, ключи. Karlo raktus.
Varyk su Nikita. Trasos snargliai ir šūdžiai. Возьми мою. Imk maniškę. Kuo tu braižaisi? Что? Ką? Skauda? Na, judinkitės, vyrai į mašinas. Tęsiam. Ездил на такой. Važiavęs tokia? Tokia ne. Понятно, сцепление Aišku. не сожжешь. Sudeginsi man sankabą. Baig inkšti, mašina kaip mašina. Vairas apvalus, viskas aišku. А это что? O čia kas? А это Čia для экстренных случаев. ekstriniams atvejams. Visiems tu jau pats sustoti. Nutrauk teismą. Įsakau visiems likti savo vietose. Tu jau pats sustoti. Vai trasoje, ar man taip atrodo? Prisisekit. Aš jau. Mažink greitį. Baudai seks. Už ką? Jie primiau baudą, prisigau, paskui aiškinasi. Be greičio nepakilsim. Tada išjunk forsažą. Право. Į dešinę. Persekioju pažeidėjų mašiną. Valstybinis numeris 1 0 0 0 0 0 0. Užtverkite Fontankos krantinę. O ne, Kriukovo kanalo krantinę. Vyrušiai stabdžiai užstrigo, negaliu sustoti. Ką? Uniformą užsivilkai, teisės nusipirkai, viskas galima, taip? Aš mamai pasiskūsiu, aišku. Štai jums. O ne, Saduvaja gatvė. Viso gero. Gerai. Gerbiami Sankt Peterburgo gyventojai ir mūsų miesto svečiai. Svarbiausia miesto žymybė yra kelių patruliai. Naujai atvykusių turistų prašome susimokėti už bilietus arba sumokėti baudą į kasą. Na, kokia padėtis? Medžiagą žiūrime.
Gėda. Tiesiog akivaizdu. O jūs suaugę vyrai. Šeimas turite. Žiūrite kažkokią pornografiją. Друзья, Bičiuliai, dabar 3:25. Laikas išgerti už mūsų naująjį aktyvistą, neformalaus judėjimo atpūtusią mums Stepaną Mochovą, pravardę T-34. по кличке Т-34. Лор, хочешь Lora, nori, aš dėl tavęs pavoksiu milijoną. Ne. Nenori taip? заработать первый Uždirbti миллион? 1 milijoną, tai lyg prarasti nekaltybę antrą kartą. Раз. А что ты об этом знаешь? O ką tu apie tai žinai? Alio, Bilas Geitsas? Miša, antrą kartą netrauksiu. И сколько раз Ir kiek kartų тебе reikės говорить, kartoti, эта ir ši девушка mergina mano. Или есть O gal yra prieštaravimų? Нет. Ne. Степа, а ты у меня Степа, o tu kol kas покатать iš manęs mašiną хочешь? pasiimk. Можно нормально. А какой тебе Prasilėkti galima normaliai. O kam tau reikia? Labdara užsiminėti, o priežastis paprasta materialinė. Материальный. Гоняешь. Varai, срываешь, apšvarni banką, А бабос? babkės per pusę. Это лучший кредит от Geriausias dokerio kreditas. А если не O jeigu срываешь? neapšvarni banko? А если не срываешь, хоть O jeigu ne, vaikštai nuogas po miestą. Даму не танцуй. Damos niekas nešokdina. Вот она и... Todėl ji ir siunta. О. Даме Damai больше daugiau не nepilti. Ну, вот, Na štai, вот. štai, Еще. pasidžiaug. Полюбуйся. Ну ты посмотри. Tu tik pasižiūrėk, посмотри. pasižiūrėk. Ну вот это. Va šita, Вот. dar viena. Еще одна. Ну что? Ką man ты su tuo с этим daryti? прикажешь делать? Я не знаю. Nežinau. Ключи. Raktus, Не дам. Neduosiu. teisės. Ты выдавал. Ne tu išdavėjai. Я этого шо Aš jūsų bordelį uždarysiu, прикрою. И не тебе отбирать. Ne tau atimti. Чтобы ты голову kad savo kvailos galvos nesuknešintum. Мне честное слово. Garbės žodis. Sveikata prisiekiu uždarysiu. Чёрт. Velnes. Что, опять замки поменял? Vėl spinas pakeitėjai. Машина. Bet juk tai mano mašina, mano. Tu neturi teisės. Не категория права. Kalba ne apie teisės, miloji. Tai mano tėviška pareiga. Обязанность. Моя машина. Tai mano mašina. Моя. Mano. Гаишник. Mentas. Mentas. Не гаишник, Ne mentas, а ГИБДД. o kelių eismo saugumo inspektorius. Хотя... гаишник Nors лучше. geriau būtų autotransporto. Шикарно. Karališka. O čia kas? Kasdieninė numirėlių prikelimo laida? Vaikinai, jūs nors Не позорились, а? nedarytumėt gėdos savo, a? Aš tavo nutrūtgalviškoms rankoms darbą suradau. Машину раскодируй мне, пожалуйста. Atkoduok man mašiną, prašau. Jokių darbas, bet kol dinozaurų neprikelsim, aš iš čia kojas nekelsiu. А как вы его оживляете? O kaip jūs jį susirašėt prikelti? Песнями и шампанским? Dainomis ir šampanu? Нет, я знаю. Nežinau. Шаманским бубном. Šamano būgno. А я наколдую. O aš pabursiu. Šakar, makar, karkar. Может, ржавчин-то и осыпется? Gal rūdis nuo to nubirs? Поставим. И Ne, противоугон mes kitą varikliuką dėsim. Ir palidovinę antinuvarimo sistemą kaip pas tave. Starko.
Them boys checking us out, knowing we dress to kill. Running the club for stuff, but still got my shades on. I hear the DJ mixing numbers to that whisper song. The city to make it okay to make it and it round holiday. So if you're feeling right, grab a grip to light it. It's your song tonight, and it's on tonight. With it, drop with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my ladies. Imk. Parduotuvė apšvarinai. Ar rėmėja kokį? Aš rėmėja, nesijaudink. Iš ko tu nuvirsi galima? O čia mano indėlis. Statau už tamsią kumelaitę. Iš kur tokia labdara? Nieko asmeniško. Tik biznis. O aš kaip kvailys rezervuoju pirmą eilę mėnesienui. Ir alyvos įpilk. Stiopa, parodysim jai. Дух правопорядка. Teisėtvarkos dvasia. Atsakyk. Ответь. Отвечай, дух. Atsakyk, dvasia. Где будет следующий заезд? Kur bus kitos lenktynės? И когда? Ir kada? Чувствую, чувствую. Jaučiu. Что? Ką? Площадь. Aikštė. Победы? Pergalės? Ага. Dzeržinskio. Товарищ генерал, Draugė generolė. я, кажется, Man знаю, atrodo, где žinau, это kur будет. vyks lenktynės. На площади Победы. Pergalės aikštėje. Или Дзержинск. Arba Dzeržinskio. Понял. Supratau. Štai ir tie 34. Stiopa paruošė savo tanką. Gražuolis. Tu šito su manimi lenktyniauti susiruošėjai? Aš tave iki apatinių išrenksiu. Žinai, kas per mašina? O tai ko tada klausinėjai? Matau, tu pasiruošęs. Pasiruošęs? Тогда вперед. Tada pirmin. Sėkmės. Вот так же ночная гонка раскрывает карты. Нелегальный маршрут дает
Это рев турбин, едвин паленый шум. Я фанат шума, танчик женских стонов. Своей скоростью ловлю кожу в соломах. Одним мгновением пролетает трассу. Побеждаю, не сразу снимаю газ. Моя красавица, ментов не замечает. Тачку качает, бас и CD ломают. И черно-красным светом кроме страстного. Оппонент мой частный бэк. Пусть врагу приснится. Пермин. Руки на руле, на своем мустанге, как ковбой в седле. На 100 лошадей мотор прокачаннее собрать лучше, потому что больше воздушная тачка, все как по нотам. Полны карманы кэша и полный флаж под капотом. Да я волшебник, заявляю беспонтово. На шоссе первого превращаю во второго. Новый хром и жизнь с чистого листа. Смотри, резина на асфальт. Уменьшим лобовое сопротивление. Sumažinsime pasipriešinimą iš priekio. Sėkmės, Jopa. На новом додже, в кожаном кресле. Это стрит-рейсинг, мы лихачи в законе. Ты, брат, силен, мы мерим силу в конях. Асфальт прожжен моей победой. Да я живой, брат. И снова день сменяет ночь, никто не сможет. Варіки твої кіни. Я хочу быстрее света, я лечу. Patrauk rankas. Что-то с двигателем. Kažkas su varikliu ne taip, broliuk. Если честно, Jeigu atvirai padarėjai įspūdį. я уж Aš jau столько ėmiau раз pelną, надеялся, kurį tu что я atnešiai приду skaičiuoti. Еще Dar ne меньше vakaras, я aš savo свою siimsiu. Сейчас Dabar tu даже niekam никому nieko ничего не neįrodysi. докажешь. Tau liko Тебя остался paskutinis последний šansas шанс. laimėti prieš Выиграешь у kitus. остальных. Bus lenktynės tada su manimi. Выиграешь, Laimėsi, тачка mašina твоя. tavo. Степ, не надо. Стопа, неreikia. Tu jau įrodėjai. Dokai, šiaip tai ne pagal taisyklės. Пусть каждый на своем. Tegul kiekvienas savo kibiru važiuoja. Apsikeiskime visi mašinomis. Kas už? Правила устанавливаю Šią здесь я. taisyklę diktuoju aš. Есть возражения? Yra prieštaravimų. Teisingai, aš sutinku. Imkim ir kiekvienose lenktynėse važiuokim kitą mašiną. Если я Jeigu aš сделал bičiui padariau пацанское išimtį, исключение, это tai jis только jos потому, что он nusipelno. этого заслуживает. Kam Кому это nepatinka, нравится, kelias я laisvas. не задерживаю. Это стрит-рейсинг, мы лихачи в законе. Ты, брат, силен, мы мерим силу в конях. Асфальт прожжен моей победой. Да я живой, брат. И снова день сменяет ночь, никто не сможет. Aplenksimas kvietė. 30% mano. И снится с ветром, я хочу быстрее света, я лечу. Снова день сменяет ночь, никто не сможет мне помочь. И снится с ветром, я хочу быстрее света, я Pirmin. Šaunuolis. Šaunuolis. Varyk pirmin. Pirmin. Varyk pirmin.
Mano Marusia. Atsargiau. Atsargiau. Nagi, ramiau. Stiopa. Да нормально. Normaliai. Добро пожаловать в клуб. Sveikas atvykęs į Не klubą. надо было у докера машину. Nereikėjo imti dokerio mašinos. Чё уж теперь, а? Na ką, dabar atidirbsiu. А это уже докер будет Dokeris решать, spręs, это atidirbsi ar ваша kitokiu собственная būdu жизнь, skolą если grąžinsi. долг возвращать. В рабстве. Gal į vergovę paims? Да ты уже... Taigi tu Тебя ж развели. tave как apmovė последнего kaip paskutinį asilą. Никто не Niekas разговаривает. manęs neapmovė. Сам влетел, Pasiklimpau, сам pats ir ответил. atsakysiu. Ну вот скажи, на черта Sakyk, было понтоваться? velniam reikėjo vaidinti. Нет у тебя своей Neturi машины, savo mašinos, зачем tai kam чужую svetimą работать? daužyti? А чё ты меня так O ko tu manęs остановил? tada nesulaikėjai? Ну да, я Na виновата. taip, aš kalta. Ну, раз такая Jeigu jau красавица, tokie išvalgi, или вы с o gal jūs su доктором dokeriu kartu mane разделили? apmovėte kaip kvailį. Раз он тебя не Jeigu так jau сильно jis savęs любит. nešokdina, tai kitus aplink pirštą vinioja. Катя, Katė, Katė, atleisk. Катя, прости. Atleisk. Girdi? Меня слышишь? Ну а что он O ko jis apie tave kaip tigras trinasi? Laukia progos ar man vaidenasi? Что было, то прошло. Kas buvo, tas pražuvo. Знаешь, сначала Žinai, iš pradžių адреналин мощный. adrenalinas, всплеск, не соображаешь, galingas что он pliūpsnis, ничего, да и nieko не nesuvoki, соображаешь. nors ir nėra kada. Тебя прет, Tave neša, прет на полную катушку. neša visų Чувствуешь, greičių. что живешь, Ir tu jauti, kad esi gyvas, kad gyveni. Когда он тебя придавит. O kai jis tave išduoda, Ты понимаешь, что это supranti, kad esi всего лишь игрушка. tik žaisliukas. Любимая, но игрушка. Mylimas, bet žaisliukas. Ну почему ты не уходишь? Kodėl tu neišeini? Почему ты с ним до сих пор? Bet tu iki Почему? šiol esi su juo, kodėl? Я как Aš наркоман kaip на реабилитации. besireabilituojantis Ты знаешь, narkomanas. мне колят не наркотик. Žinai, man leidžia ne Кажется, narkotikus, я смотрю на иглу и вспоминаю те ощущения. o aš žiūriu į Пытаюсь adatą ir вернуть prisimenu их. tuos pojūčius, stengiuosi juos Докер — это тот же sugražinti. самый наркотик. Dokeris lygiai toks pat narkotikas. Всё смешалось. Viskas Стресс, susimaišė. Aistra, холод. greitis. А самое главное, O svarbiausia, kad даже если вылечился, то jeigu ir внутри išsigydai, пустота. viduj tuštuma. Уже на всё. Viskas Почему ты išdeginta. не забудешь его? Kodėl tu jo nepamiršti? Kam aš? Ты со мной для того, чтобы ему O gal tu показать, su manimi, почему. kad atkeršytum jam? Kam aš reikalingas? Глупенький. Kvailiuk. Привет, малыш, я до сих пор скучаю. Где ты и с кем ты, увы, не знаю. Я до сих пор во снах с тобой летаю. Вернуть нашу любовь мечтаю. Ты извини меня, я был неправ. Ты хотела любить, я показывал нрав. Ты теперь один, и одиночество мир заставляет меня быть другим.
я бы жизнью, не думая, рискнул бы, чтобы видеть твои глаза, губы. Я был глупым, немного грубым. Расставание стало для меня трудным испытанием моего сердца. Для тебя открыты в мою душу дверцы. Я опять полечу, будь со мной, ты мой ангел, ты мой покой. Не со мной, я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. Ангел мой, знаю я, ты не моя. Я не твоя, и некуда бежать, я не твоя. Не смог меня ты удержать, я не твоя. И повторяю я не твоя. Не моя, Не твоя, не со мной, не с тобой. я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. Голос мой, Ангел мой, ангел твой. знаю я, Знаю я, ты не моя. не твоя, не твоя, Не моя, не твоя. не со мной, Не с тобой. я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. Голос мой, Ангел мой, ангел твой. знаю я, Знаю я, ты не моя. не твоя, не твоя, не твоя. Масштабно мыслишь, Петрович. Plačiai Petrovичau. А бабок жмешь. Babkės spaudi, Процент mano выигрыш. procentas neauga, Ты поливай чаще. o tu dažniau laistyk. Глядишь, и вырастет. Nespėsi Завтра apsidaryti придёт išaugs. с тачками для нас. Rytoj atvažiuos mašinų siunta, reikės pasidulkinti. Серьезные ребята могут Rimti vaikinai gali vamžiais mojuoti. И это моя цена. Ir čia mano kaina. Тогда тебе Tada tau придется reikės dulkintis потратиться в pačiam su одно savimi. лицо. Ты не понял, Петрович. Petrovičiau, nesupratai? Я не побираю. Aš neprašau išmaldos. А продаю Aš за brangiai дорого. kainuoju. Это замкнутый круг. Tai uždaras ratas. Мы ведь все должны ему Mes visiems skolingi, kaip ir tu. Нам из этого не выбраться. Mes iš to neišsikapstysim. Это вы мне так Tai jūs man taip skolas atiduodat? Labai miela vaikai mano. Aš vamžio prikišęs nelaikiau. Stepanas savanoriškai į mašiną iššoko. Kaip ir visi kiti. Ага. И колесо тоже. Padanga taip pat savanoriškai sprogo. Jeigu iš anksto būtum apie tai žinojęs, vis tiek būtum sėdęs į mašiną. Greitis – mūsų religija. Katiuša teisingai sako, mes narkomanai. Tik vietoj venų dviguba ištisinė linija, vietoj žvirkšto greičio pedalas. Vietoj nirvanos – raudona tachometro zona. Mūsų finišas – horizonto linija. Tu ne dokeris. Tu dileris. Klausyk. Tu jaudinėsi dėl sudaužytos mašinos? Žinoma. Pamiršk. Dokeris savo atleido už ją. Tai mano einamosios išlaidos. Nori išeiti? Eik.
Захочу, уйду. Norėsiu išeisiu, Захочу. norėsiu pasiliksiu. Алло, Никитос. Alio Nikita, Труби общий sušauk бой. visus. Планы Planai меняются. keičiasi. Давай. Varyk. Я с тобой? Aš su tavimi. Девочка моя. Mano mergaitė. Я тебя... Aš tave padulkinau, tu mane. Хочешь, чтоб Nori, тебя kad tave катали pavėžintų? таксисты? Pamylėk taksistą. Ты что, плачешь? Tu ką verki? Мишка, ты Tu очень geras хороший парень, vaikinas, но bet что kokio ты velnio делаешь? prie manęs Я prilipai. догнать Noriu tave Ничего pasivyti. не получится. Nepavyks, mažiuk. Ты догоняешь меня. Tu а vėjiesi я mane, aš vėjuosi jį. Laura, tikėk už manęs. Aš būsiu tau geras vyras. Не смотри на меня Nežiūrėk į mane такими tokiom глазами. akim. Ты очень скоро найдешь Greitai tu surasi свою savo девочку. merginą. Молодую и безумную. Jauna ir nerūpestinga. Вы будете гоняться, Jūs будете vaikysitės vienas встречать kitą, рассветы. pasitiksit saulėtekius, Потом она родит тебе ребенка. paskui pagimdys tau Будешь vaiką, готовить борщ. virs Ты barščius, всегда будешь сытый и добрый. tu visada būsi У тебя будет sotus ir хорошее geras. человеческое счастье. Tu turėsi gerą Не ходи žmogišką с тобой, laimę. Мишка. Neik paskui mane. Ты чего? Kas tau? Poltergeistai kažkokie. Тачки на месте. Ratai vietoje. Опять дороги, пыль, мороз, слепящий свет, рев моторов, неуважение в ответ. Вам мой совет, ГИБДД не вариант, 35 за плечами, а я еще сержант. В душе спидометр, давно уже зашкалил, живу по закону, а хочу без правил. Хочу гонять по треку, давить на поло газ, не видеть злых, обиженных и недовольных глаз. Каждый день одно и то же, по
помоги мне, Боже, побольше зарплату и жену мне помоложе. Тачку порезвее, жилось, чтобы быстрее, а с такой зарплатой я скорее постарею. Точки над «и» расставить нам давно пора, за что порой нас называют мусора. Счастливого пути продолжать не будем, поймите все, менты ведь тоже люди. Ну что, братишка, Na ką, broliuk? хороша машина. Gera mašina. Bet ne Ну, не mūsų. наша. Привет. Labas. Neseniai matėmės. Užeik, tėtis dar namie. Здрасте. Sveiki. Стоп. Stop. А ну-ка сядь. Я? Sėskis. Aš. Ага. Так значит, это Vadinasi, вы tai jūs linksminatės машинами su увлекаетесь, mašinomis, Степан? Stepanai. Ну, А? Tėti, jis automechanikas. ну, скорее занимаюсь. Greičiau užsiimu, nei linksminuosi. Ага. Так скажите Tada мне, pasakykite man, automechanikė, вы сами-то как kaip jūs pats, относитесь kaip jūs к žiūrite į tai, kad jaunimas, Молодые люди, maždaug jūsų amžiaus, laksto po примерно miestą. вашего же возраста гоняются по городу. Они ж Jie juk создают sudaro там avarinės жизненные situacijas. Не, ну я Ne, aišku, aš su jumis sutinku, Но мне казалось, bet man atrodė, kad avarinę situaciją sudaro blogi žmonės. Sugedę šviesoforai ir tie, kas pažeidžia taisyklės. Именно. Būtent Те, кто tie, kas нарушает pažeidžia правила. taisyklės. Понимает, Žiūrėk, supranta. Он Ji понимает. supranta. Tėti, Доча Dukra, ji supranta. понимает. Так скажите, Tada pasakykite man, kokio velnio. я бы Aš сказал, sakyčiau, какого kokio дьявола raguotojo гоняетесь jūs на lakstote kaip голову? be galvų. Вы себя не жалеете, Savęs negailit. но людей Tada пожалеете. žmonių pagailėkit. Родителей Tėvų пожалеете. pagailėkit. Так вот мы и гоняем. Tai mes ir lauksime tik naktį, kad pagailėtume žmonių, tėvų ir kol kas nieko nepartrenkim. Пока еще. Kol kas. До поры до времени. Iki pirmo įvykio. Пока еще. imk. Вот статистика. Štai statistika. Упрямая. Aikštingas dalykas? Не, Ne. не дураки. Ne keliai kvaili, o keliais kvailiai važinėja. Нас Mus pražudys. Вы абсолютно Jūs правы. visiškai teisus mus. Что на? Kas mus? Дураки. Kvailiai На keliuose дорогу mus pražudys. нас. Сопли. Snargliai. Вы Jūs mylite riziką, А мы детей o mes savo берем. vaikus. Я вот дочь. Aš myliu savo dukrą. И я тоже. Aš taip pat. Что? Ką taip pat? Дочь любит. Dukrą myliu. Какой? Kokią dukrą? Вашу. Jūsų. А она что? O ji ką? Пока не знаю. Kol kas nežinau. Выпьем. Išgerkim. Я за Aš prie vairo, man negalima. Normalu. Я Aš taip pat prie vairo.
Ne, jums galima, iš jūsų teisų netims. Пап, мы пойдем. Tėti, mes eisim. Пора. Mums laikas. Ладно, Gerai, сынок. sūnau, Одним atims teisės. Приходи. Ateik. Nesupratau, kas čia vyksta. Man atėjo anoniminė žinutė. Kas per velnės? Katiucha, tavo juokeliai. Мои. Taip, mano. Ką vėl raunės? В общем, я про Šiaip докера aš apie знаю. dokerį viską žinau. Про ваши Apie jūsų долги. skolas jam. Я должен. Aš skolingas truputį. Ты что хочешь сказать-то? Ką tu nori Парни, pasakyti? вам что, в кайф, что ли, под ним ходите? Jūs jo prisidengę norit kaifuoti, nesuprantu. Tie kiti ratai 100% sugadinti reklamą, aišku. Колышет это. Tave tai jaudina. Jaudina po galais. Боря, а как Боря, твоя рука зажила? kaip tavo ranka sugijo? Снял, затянул и зажал? Gipsą nuėmėjai, Случайно? užsitraukė, užgijo. Atsitiktinai? Никит, Nikita, скажи нам, что у тебя случилось. papasakok mums, kas tau atsitiko su stabdžiais gerojo dokerio mašinoje. Тоже случайно. Taip pat atsitiktinai. Кар, Karai, а что у тебя была за история? o kokia ten tavo istorija su Lamborghini? Не углядел. Nenusaugojai? Да ты тоже Nenusaugojai. Užsidokeris nusaugojo. А вы не Atsitiktinai. заметили, что? Nepastebėjote, kad Похоже visi на atsitiktinumai panašus į dėsnius? Докер никогда не Dokeris делает nieko nedaro tiesiog šiaip Тачки savo. мутим. Šiandien su mašinom, o Докер rytoj не vers kiekvienam po lavoną į bagažinę. И чё? Ir ką? Встаньте, блин. Pasidarysite katafalkais pagal užsakymą. Докер ваш лепит красиво, Dokeris ничего suokia не gražiai, скажет. nieko Сидит, neprikišė. как попугай. Kaip Ну, papūga. какой Ir jūs paskui jį kaip užsivedę. Laisvė, adrenalinas. Блин. Нам нужно Mums reikia už пройти horizonto горизонта. linijos. Я не спорю, может, Nesiginčiu, вы galbūt reikia. Только вот Tik стенку siena перебьёт. priešais horizontą. Он вашими Jis бортами jūsų galvomis А pramuš. что ты Ką предлагаешь, siūlai? умник? Давайте Na, подставим gyvirukai, своим paklausykime, ką tankisas pasakys. Siūlau nelaksyti su dokeriu. Patys galime įsirinkti trasą, organizuoti lenktynės be jo. Пацаны, да Vaikinai, хрен его velnių jo klausyt. Этот армеец Tas сначала kariškis докера iš pradžių dokerio paną nuviliojo. А теперь и сам на его место метит. да? Dabar dar jo vietą taikosi. Atviesk Nikitą. Tu ko? Normaliai buvo. Varyk Nikitą. Мы со звуком гонга распределились роли. Натянутая кожа стала в мелких пятнах крови. Текут секунды кровоносной практики. На троне будет тот, кто владеет тактикой. Выброс бокового, змеиный укус, удар в корпус сопровождает ребер хруст. Ринг пропитан насквозь, слезами поражений. Руки, молот и машина, я король движений. Pikti baisų žmonės, Seime. T34, tu su mumis? Не обращай внимания. Nekreip dėmesio, jie kvailiai. Nežino, ko nori. Давай, иди. Eik su jais. Иди с ними, они без тебя. Jie be вообще tavęs apskritai вообще не neišsivers. справятся. Догоняйте. Vykitės. Я прошу, не прогоняй. Prašau, neišvyk manęs. Ko tu prisikabinai prie manęs, eik. Dokerį savo palinksminsi. Четыре, пять, на посту опять. Я иду тебя искать, тормозить и нагружать. Я не буду обижать, да не люблю я собирать. Себе некуда бежать, ну чё, будем продолжать? Документик покажи, всю правду расскажи. Денежку быстрее сложи, мне на лапу положи. Чё ты гонишь, я не злой, ты поверь, браток, я свой. Мне бумажник ближе. Товарищи ДПСники! Draugai inspektoriai. Rusijoje dvi bėdos. Kvailiai keliuose. Коллеги, Kolegos, нам всем известно, visiems что žinoma жизнь susiklošiusi ситуация situacija su naktiniais kelių хулиганами chuliganais. на наших дорогах. Нам Mums объявлена paskelbtas война. karas. Сегодня Šiandien мы mes покажем visam miestui всему городу, parodysime, кто kas mūsų хозяин kelių šeimininkas. на наших дорогах. Мы покажем Mes visam всему miestui городу, parodysim, что будет kas bus su сидеть tais, kurie в плюет spjauna на наши į mūsų antpečius, законы, правила taisyklės и ir сотрудников uniformuotus pareigūnus. в форме. Сергей Петрович, Sergejau Petrovičiau, уверен, jūs įsitikinęs, kad tokios priemonės būtinos. Ką pasieksim? настроим их Tik dar еще radikaliau jas более. nuteiksim? Я Aš разговаривал kalbėjausi с su vienu iš jų. Они Jie atkaklus, bet... Вы пьяны, подполковник. Taigi jūs girtas, papulkininkė. Jūs pasiištempėt mane iš mano teisėto laisvadienio. Имея право Juk turiu teisę выстрелить išgerti в su меня būsimu savo žmonos моей dukters жены. žentu. По машине! Į mašinas. Этот факт известен всем давно. Могут эти деньги, поднимать и
Nekvėpuok į mano pusę. Ну что, Na ką, visi susirinko. Докер, нас там менты Mentai laukia mūsų tyko krūmose tupi, per binoklį žiūri. Finita la komedija, dokeri. Štai ir viskas baigėsi, dar neprasidėjus. Tie 34 išplepėjo dokai. 2+2 sudėti nesunku. Jis į tavo vietą lindo. Ir nusprendė komandą suardyti iš vidaus. Nikita, tu neteisus. Jeigu T-34 būtų norėjęs išėti, būtų taip ir padaręs, nebūtų uždavęs mūsų mentams. Juk jis kaip tankas. Kaip jaučia, ten ir lekia. Saviškių jis iš krūmų nesektų. Ko jūs visi jį užsipuolėte? O gal čia kas nors įskundė? Dėl kokių nors gelbėjimo priežasčių. Kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės. Tai aš pasakiau tėvui, kur mes renkamės. Katinka šiandien vėl gerojo angelo vaidmenį. Dėl T-34 mums trūksta žmogaus. Viskas baigsis nespėjus nei prasidėti. Kaip darbą atliksim? Mūsų pareiš nespėjus nepradėti. Išdaviai. Dokeri aš? Dokeri tai aš. Aš stengiuosi padėti. Močiutį savo padėk. Mūsų mentai medžioja, nesuvokia. Vaikinai, ten mentai tupi po krūmus. Esi slapsi, mano nematyti. Stio, pavėluojam. Nagi, prisijung. O dabar dėmesio. Pirma, visas instrukcijas ir mašinų raktus jums perduos Miša. Kompiuterininkai daro savo darbą. Jūs savo, aišku. Visi pokalbiai antruoju kanalu. Atsarginis kanalas 5. Visus susigidojimus su inspekcija aš kontroliuoju. Ir svarbiausia, atleisk. Neskriausk manęs daugiau. Visus apvažiavimus aš nubražiau. Nesikaršiuokite, gatvės naktį tuščios. Jūs tikiuosi nesilai pabėgsit. Gerai, į mašinas. Draugai, sportininkai, varžybos. Kokie sportininkai? Pažeidėjai. Draugai, sportininkai, pažeidėjai. Stadionas uždarytas. Miestas, ta prasme miestas. Ta prasme miestas užtvertas. Kreipiuosi tuos, kurie ruošiasi šiandien lenktyniauti. To nebus. Siūlau jums išėti iš autodirbtuvių teritorijos ir pasiduoti gerojų. Nepaklusimo atveju. Karsim. Pagalvokite apie tai, ar norite išsiskirti su savo mylimosiomis mašinomis. Gerai pagalvokite. 3, 2, 1. Važiuojam. Dailusis čiuožimas. Kažkur aš tai jau mačiau. Kaip Iščenko. Juščenko. Ką čia pliauški? Tiksliai. Kaip Liuščenko. Prakeikimas. Prakeikti automobilistai. Velnias atsitrenkiau. Neužsiveda po velnių. Taip.
Сегодняшний прием. Damos, įslėpkit, kur jūs esat. Padėkit susiorientuoti. Aš saviškius mentus vėsiu per žiedą. Aš vedu juos per fontankę. Aš po Dašeskoje gatvėje. Puiku, damos. Svarbiausia, nelyskite į centrą, kol mes ten dirbam. Ar aš kada nors tave pavedžiau? Nusiramink. Aš tave priversiu daryti tai, ko aš noriu. Mišane, viskas tvarkoje. Одна помойка на месте. Viena šiukšlinė čia. Na ir kaip? Aš taip ir maniau. Dėmesio. Juodo sportinio automobilio vairuotojai. Griežtai sakau, tu jau pasistoti. Dokai, mes namuose. Pasiduok. Supratau. Mazdos vairuotojau, jūs negirdite įsakymo sustoti. O kur jūsų batai? Tai jūs mane dėl batų persikėjot? Na, nors dokumentus įkiuosis turite. Kelių eismo taisyklėse apie šlepetės nieko nekalbama. Tu man dar pajukauk. Įrašyk protokole. Pokšininkas. Mašina stato kaip avinai. Normaliai dirbam. Miška, nagi, greičiau. Sezamai, atsiverk. Galima. Mišane, tu genijus.
Bėga iki mūsų. Vėjuosi ją akimais. Sutikite prie išvažiavimo. Katinka tavęs jau laukia prie Ventovoj tilto. Степанченко, птичка-то. Paukštelis narvelį. Išsiaiškinsiu su tuo paukšteliu. Jūs ką ten veikiat? Greitai pasitraukit nuo mašinų. Stepančenko, traukis atgal. Jie pabėgs. Приехали. Atvažiavom. Тело. Paukštelis nuskrido. Bet kitas kliuvo. Запаска есть? Atsarginį ratą turit? А Vieną. 4. O ratų 4. Nekvėpuok į mano pusę. Братишка, Broliuk, можешь открывать. gali atidaryti. Мишань, лампочка. Lemputė zega, bet ji vis tiek neužsiveda. Миша, Miša, daryk ką nors. не понимаю. Nesuprantu. Sveiki, dokumentėlius pateiksim? Здрасте. Sveiki. Скажи, что жена. Sakyk, kad žmona. Сейчас я. Tu jau aš, Жена. žmona. Сейчас. Да, дорогая. Taip, mieloji. Alio, Дорогой, я уже mielasis, aš jau atvažiuoju. Через сколько? Po kiek? Так, быстро. Taip greitai. Ладно, ладно. Gerai. Dokumentėlius, prašau. Скажи, что любовница. Sakyk, kad mylužė. Dokumentus pateikit. Сейчас. Tu jau, mylužė. Алло, киска. Alio, katytė. Зайчик мой. Zuikeli mano, Я спускаюсь. aš leidžiuos. Сюда идем. Čia atini? А это не ты? O ar ten ne tu savo raudonoj mašinytėj su berniukais kalbėsi? Нет, Не, не aš. нет. Прикинь, Primesk, žmona atvažiuos. поедет, а я тут O aš su столько meilužiai į всего kazino. завалит и всё. Šakės man. Мужики, если не Vyručiai, jeigu мужики, jūs я nepasumsit šito попал. kibro žuvęs. А? Ну не мужики, Argi вы jūs что ne ли? vyrai? Be kalbų. Stok! Stok, sakiau! Мужики, Vyručiai, я не понял. aš nesupratau. Это ж моя Juk čia buvo mano mašina. У вас что? Jūs ką, Денег на эвакуатор pinigų нет? evakuatoriui neturėjot? Norite pasakyti, kad ten jūsų Ferrari? Buvo mano. Velnes. Paskui mane. Переживай, даже если есть повод. Всегда с Energy повод только для позитива. Я его потерял. Aš jį pamečiau, А у меня жопа. o man šakės. Менты на хвосте. Mentai ant uodegos. Мы знаем, где Mes žinom, kur tu greitai būsim. Кажется, оторвался. Atrodo, atsiplėšiau. А нет. Ne, rado. Стёпа, бели на нас. Jauk į krantinę, mes pridengsim. Я не разбираюсь. Aš šitam rajone ne velnio nesusigaudau. Далеко от него. Toli iki jo.
Laikykis, aš tave išvesiu. Степка, что с Stepka, kaip uodega? Прирос. Užauga. На 7-й линии. 7 linijoje viskas ramu. Красная Raudona Ferrari. Taip, diržą prisisegė ir paskui mane. Taip, Katiucha, stabdyk. Tik be fanatizmo. Savo mašiną gali daužyti, o Stiopos man reikalinga gyva. Mašina Selika. Nagi, pirmin, veikis. Ko tylėt? Nešiukšlink eterio. Прыскнул Benzinas pliuptelėjo į kraują. Neuždek tango su mergina. Vaikinai, gerai, kad mes jūs sutikom. Pasakykite, kaip nuvažiuoti iki Galenos. Varyk iš čia. Кать, спасибо, этот район я уже знаю. Ačiū, šitą rajoną aš pažįstu. Tu į priekį, o aš prasilaušiu per gamyklą. Ну что? Na ką, Доедем. prisivažinėjot? По-моему, мы в ловушке. Man atrodo, mes pastuose. Хотя... Nors... Nieko savo. Права отобрали на ровном месте. Teisės atimė lygioj vietoje, dabar patys įsiklės pažydinėjat. Mes skrendam ar aš sapnuoju? Iš ko tu išvirst?
Jeigu mūsų tankistai visi tokie kaip Stiopa, tada aš nebijau už tėvynę. Gražuolis. Kietuolis. O tu maniai. Negi, pirmin. Šunuolis. Rytoj 10 ryto, kad visos mašinos būtų paruoštos. Variklių ir kėblų numeriai už priekinio stiklo. Draugė generolė, yra šiokių tokių minčių. Sakyk, man susidaro įspūdis, kad visos tos lenktynės tik priedanga. Priedanga kažkokios stambios tarptautinės aferos su vogtais automobiliais. O schema atrodo maždaug taip. Kai kas atvaro iš užsienio labai brangią mašiną. Na, Ferrari, Lamborghini. Pagal laikino įvežimo taisyklės. Tuo pačiu metu vyksta lenktynės, į kurias važiuoja daug mašinų iš visos buvusios Tarybų Sąjungos teritorijos. Iš jų pagrobiama identiška. Lygiai tokia pati mašina. Ant jos iškalami anksčiau atvarytos mašinos numeriai. Ir jos tarytum susikeičia vietomis. Nuvaryta mašina keliauja į užsienį, o ta švari pasilieka. Jie galima realizuoti. O jeigu tokių mašinų yra 3, 4, 5, tai labai dideli pinigai. O prie ko čia mes? Reikalas tas, kad prasukti tokią aferą galima tik bendradarbiaujant su vienu iš mūsų. Su tuo, kas turi daug žvaigždžių ant antpečių. Vadinasi, tu nori pasakyti, kad aš su tavo tokiamis fantazijomis galiu nueiti pas valdžią ir apkaltinti tuo, kad tarp jų yra vaiduoklis. Aš tik pasidalinau savo mintimis. O dar su kuo nors dalinaisi? Ne, draugė generolė. Kad būtų galima kaltinti, reikia labai rimtų įrodymų. Kol jų nėra, niekam, nei žodžio. O aš visą tai asmeniškai imsiu kontroliuoti. Aišku. Leiskite eiti. Varyk. Alio? Planai keičiasi. Prekė supakuota, ratai vietoje. Gera naktis, dokeri. Nebloga. Priklauso nuo perspektyvų. Štai tavo perspektyvos. Taip, štai kas, tu porą mėnesių susilaikyk nuo lenktynių. Nes po vakarykščio visas miestas sukėlės ant kojų. Man irgi padirbti nepakenks. Chuliganų ir štvaptiko ir panašiai. Toks aspektas. Paskui tęsim. Petrovičiau, o ko taip skubėti? Tu juk mums 2 savaitės davei. Ir aš dar nespėjau visų mašinų paruošti. Mano darbuotojas pasirodė esąs netoks kvailas, kokio apsimetinėjo. Matyt, degtinė valo smegenis. Jis spėja apie mano žaidimą, jeigu tik jau ne... Mašinoms pirkėjai yra? Asilai kaip tarakonai, nemirtingi. Avansą atsiuntė ir laukia, kol dokumentus sutvarkysim.
Negaliu suprasti, kiek jums pinigų reikia. Kiek? Nuo prekės pasitrauk. Stovėt. Tu juk pats sutvarkėjai, numerikus išsiuntėjai. Kuo ant kojų sukilai? Pinigų užsimanei? Duosiu aš to pinigų. Vaikų žudai. Sūnus savo mano. Tėtuk, koks aš tau tėtukas? Tu į savo snukį senai žiūrėjai? Tėtukas. Aš tave. Jeigu tavo tėvas būtų motinos pilve, bambagyslę uždusinčiau. Sudeginsiu. Tu lavonas, mulki, tavęs jau nebėra. Tiksliai pasakei, manęs nėra. Negalima lanksytis. Vieną kartą nusilenksi, paskui visą gyvenimą lanksysies. Atėjau pasakyti, kad mes išeinam. Mes? O kas tie mes? Aš? Stiopa ir Miška. Atėjau savo princą prašyti. O kaip jis pats? Jis neprašys. Vadinasi, išdidus. Eik. Atleisk, Katė. Norėjau pabėgti nuo tavo meilės, nuo tavo priklausomybės. Pasidariau silpnas ir pažeidžiamas. Mano neištikimybė dopingas nuo skausmo. Mane užėjo, bet į čia, aš džiaugiuosi. Ką padaryti, kad išmelčiau tavo atleidimą? Atsiklaupti. Manęs nėra be tavęs. Jeigu tu išeisi, aš sudegsiu. Ką nori, kad padaryčiau? Aš viską mesiu. Mašinos, nusispjaut. Pinigai nusispjaut. Duok man dar vieną šansą. Dar vieną. Grąžink man savo meilę. Nereikia. Prašau tavęs, nereikia. Prašau tavęs. Tu viską skandini. Viską skandini kaip pelkė. Kaip akmuo. Prašau tavęs, tu. Viską griauni. Gera, bloga. Visa kas teigiama. Visa kas teigiama. Po tavęs išdeginta žemė. Leisk, aš noriu išsaugoti nors gabalėlį. Nors dalelę tos meilės, kurią tu dėsningai išdeginai iš manęs. Ką tu kalbi? Ar supranti, ką kalbi? Nutilk. Tu žudai mane. Pajusk tai. Ką jaučiu aš? Be tavęs. Paleisk. Prašau tavęs, leisk. Maldauju, aš nenoriu. Tu ir tada nenorėjai, o paskui mes buvome laimingi. Prašau tavęs. Mes galim viską sugrąžinti. Pasilik. Stiopa ir Miška, tegul jie eina. Nors ir visi. Mes išvažiuosim. Aš nenoriu. Mums nieko nereikės. Katė, Katiuša. Dokai. Tu to nori? Imk. Bet paskui mes išeisim. Eikit. Kas čia? Aš susitvarkysiu.
Žaidimas baigtas. Sūneli, suaugusių žaidimuose ir mokėti reikia suaugusių kainą. Кто? Kas? Juodas visureigis. Nežinau kas. Katka Dokeris išsivežė. Rupūžė. Persekioju koloną. Persekioju automobilių koloną 44 greitkelyje. Arčiau. Papulkininkė, areštuokite tuos bjaurybės. Areštuok. Būtinai. Tik po to, kai jūs man paaiškinsite štai šitą. Товарищ подполковник. Draugė papulkininkė, o kur Dokeris? Nelysk. Juo rūpinimasi.
Катя в багажнике. Katė pasibagažinėje. Katė? Už mišką. Dėmesio visiems posams. Atsikniskit išsigimėliai. Įsakymas sulaikyti mašiną Nissan Z350. Atšauktas. Atšauktas. Ten žmogus bagažinėje. Raudonas Ferrari neužblokuoti. Organizuoti laisvą koridorių. Dokerį. Ji dėl nieko nekalta, paleisk ją. Stok. Dokerį, gana. Labai prašau tavęs, paleisk ją. Už meilę reikia mokėti. Tai mūsų su tavimi lenktynės. Tu pirmiausia ją paleisk. O paskui pažiūrėsime, kieno pusėje bus pergalė. Tu gali laimėti meilę. Jeigu myli, žinai, ką daryti.
Sustokim, pasikalbėsim. Ji bagažinėje ne šiaip savo. Spręskim be jos. Kol į ten mūsų ne vienas mentas nelies. Mes pratęsime lenktynės pažadu. Tik paleisk ją. Dokai, tai mūsų su tavimi reikalas. Stiopa. Kaip tu? Gyvas? Katė. Katė. Stok tu. Katė. Stok, jos ten nėra. Katė. Stok. Atsiknis, Katė. Katė. Kvaily, ten be pinigų nieko nėra. Rupūžė. Bjaurybė. Tylėk. Dokeri, pamiršk tu mane. Pamiršk šitą numerį. Klausyk. Daugiau niekada nebeskambink man. Katė. Katė. Katė, kur tu? Stiopa, jis išlaipino mane prie įlankos. Tau viskas gerai. Aš myliu tave. Aš taip pat tave myliu. Rupūžė, kodėl tu tai padarei? Tau patinka žaisti su mirtimi? Patinka? Taip, man patinka žaisti su mirtimi. Dievinu riziką. Tada rizikuok pats. Kam tu trauki kitus? Norėjau, kad tu suprastum. Ką suprasčiau? Ateik čia. Sakyk ką. Sakyk ką. Norėjau, kad tu suprastum gyvenimą. Prasmę, Stiopa. Aš norėjau laimėti. Paprasčiausiai laimėti. Aš buvau toks kaip tu. Maniau, gyvenimas tave sugniuždys kaip mane. Bet aš pralaimėjau. Aš praradau prasmę. Pralaimėjau lenktynes. Tu laimėjai mano gyvybę. Tu pralošei meilę, Dokai. Meilę. Nors tu gali viską pakeisti. Įdėsi naują variklį, porą turbinų, spustelėsi iki 180 ir tiesiai iki horizonto, ten tavo pergalė. Už viską reikia mokėti, Stiopa. Imk. Ugnies turi? Eime, tuoj drioksels.
я до сих пор скучаю. Где ты и с кем ты, увы, не знаю. Я до сих пор во снах с тобой летаю. Вернуть нашу любовь мечтаю. Ты извини меня, я был неправ. Ты хотела любить, я показывал нрав. Я теперь один, и одиночество мир заставляет меня быть другим. Я бы жизнью, не думая, рискнул бы, чтобы видеть твои глаза, губы. Я был глупым, немного грубым. Расставание стало для меня трудным испытанием моего сердца. Для тебя открыты в мою душу дверцы. Я опять полечу, будь со мной. Ты мой ангел, ты мой покой. Не со мной. Я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. Ангел мой, знаю я, ты не моя. Я не твоя, и некуда бежать. Я не твоя, не смог меня ты удержать. Я не твоя, и повторяю я не твоя. Со мной, я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. Голос мой, ангел мой, знаю я, ты не моя. Не моя, не со мной. Я все отдал, чтоб вновь услышать голос твой. голос мой, Ангел мой, знаю я, ты не моя. И Гарсента New видео. Вот так-то ночная гонка раскрывает карты. Нелегальный бои элит машин. Да, это рев турбин, хитин паленых шин. Я фанат шума, тачек, женских стонов. Своей скоростью ловлю кожу в салонах. Одним мгновением пролетает трассу. Побеждаю, не сразу снимаю газ. Моя красавица ментов не замечает. Тачку качает, басы CD ломают. И черно-красным след от крови с маслом. А оппонент мой частый ДТП участник. Кто мне перечит, пылью дышит вечно. Плевать на все, ведь я несусь по встречным. Что бы ни случилось, мне с пути не сбиться. Пусть врагу приснится огненная колесница. И снова день сменяет ночь. Никто не сможет мне помочь. И слиться с ветром я хочу. Быстрее светца я лечу. деньги не вопрос, и пока ты босс, цель охоты моей, твою тачку трасса превращает в мясо. Мы увидим, кто же сильней. В залете идет корона, сияет все розовым неоном. Я еду, ты мне лучше не мешай. Таких, как ты, в порошок стираю. Сегодня я с тобой поиграю, а после гонки ты услышишь бай-бай-бай, бай-бай-бай, бай-бай-бай. Остановись, это мужская игра. Когда леди за рулем, берегись, начинается жара. Бэйби, слушай меня, быть позади спешишь. Видишь, я горячей огня, осторожней будь, малыш. И снова день сменяет ночь. Никто не сможет мне помочь. И слиться с ветром я хочу. Быстрее светца я лечу. Руки на руле, на своем мустанге, как ковбой в седле.
На 100 лошадей мотор прокачаннее собратьев. Мы круче, потому что больше тратим. Послушна тачка, все как по нотам. Полны карманы кэша и полный фарш под капотом. Да я волшебник, заявляю беспонтово. На шоссе первого превращаю во второго. Новый хром и жизнь с чистого листа. Смотри, резина на асфальте от моего дрифта. В мощных тачках, в своем тесте. Комфорт, уют на новом додже. В кожаном кресле, это стрит-рейсинг. Мы лихачи в законе, ты, брат, силен. Мы мерим силу в конях. Асфальт прожжен моей победой. Да я живой, брат. И снова день,